الزول فلاون أيثماثين تاكي لا فيديو تيسنات النيميرو دو باش فهم خدمة ديوت تمزوالوهني لا نيميرو اون خدمة تدافت نكرا من القبايل en 1871 1871 نبض أنا واد نبض بون جي في ليكسبوزي تزوالت انتروديكسيون ومن بعد هضرا وند أنا واد نبض الفيديو ني مزواروت نبض داكشي باقي خن شويه ديكلا سنكراياكي فدي لي كونسيكونس نيجاتيف سوس ديكلا لانسيركسيون كي نهضر دا في لابوبيريزاسيون نهضر دا في سبولياسيون دي تير لي تيوري كل ديبورتاسيون ومن بعد بغاو نداريو نلعب نعاون يخدم بروجي دو لوا في فرنسا وكذا قداش لفرنسا نسمى وشناقا باش هاكي سميس المكي بن باديس القاضي ذي قسنطينة وكذا شيات من فرنسا ذا قداش من فرنسا بون البروجي ني فيه ندهضر بون لا كوبينس هذاكي هاد التواليب ولا كوبينس إنك بون تقرير الأحكام الشرعية التي تناسب لصوص البوادي في الأوطان الجزائرية في الأوطان يتصل الأوطان جمع وطن بون هكيك خدمت الويدي ماكورناكي الويد الهانك ماكورناكي وكا هناك دانا كوك لانسيراكسيون تقال غير المقارنين كاينين شوي توجور الكونتر فكاين لانسيراكسيون المقارنين كاينين الشمال المخيوة وكاهني كلين ديفرونسي لانسيراكسيون كابيل en 1871 avec la défaite des Kabyles مي خسرنا القبائل فهمنا دا شو رانا كل باقي خليني ضران وكاين كي كواين القبائل مساكي في كواين ذا الطارن وكاين كلان باب بخام وغاين ذا الطارن فغن اسكر كان راه نسيت مرتافع طالب بنتي ربي لان كرا سيسن خدمنا الناس تاكل سي نورمال سي توطافي ليجيتيم تاكل باش هاداشن وكا هاكي مزراني روميين بون قوا تاكل من بعد قوا ماشي ديال ماشي سينا توت اون ريجيون لا كابيلي توت اون ريجيون بون قوان هادا من قواني ماكوار بون لي بوندي دونور وكانوا مسمى لي بوندي سي لي بوندي دونور هنا حي مساكي تدافعنا في مرت نسن بون هو كاش لينا واقي بون مي تابليكين قوانين فرنسا تابليكين تنا في الجزائر في كي تخنا تاونا الحبس تخنا سي با المحله لي كونداني مورك وكيف كاين اون بروبوزيسيون كاين بروجي سي ان بروجي كي ديجا لا اكزيستيسين شي من البروجي هاكيا يبغى تابليكي للجزائر
اشو يبغى مسيو يبغى يابليكي الشريعة. وقيت ثورة دين السم يعني مانيش دين السلم يتظلع مسافر ثاني نهار يتظلع الجموات الغاشي وكي يدان كل واحدة باش كني يافس ثمانيس exposer des lois répressives, voilà, des lois répressives pouvant s'appliquer aux voleurs, voilà, aux voleurs de la campagne en Algérie. Voilà, on reste les voleurs, on reste les voleurs. Bien sûr, la loi qui m'a montré la date, qui m'a date, qui m'a montré, la date, أكيد نوعي لا داتني. لا داتني لهلا واقي صعب كثير واقي غادي ندني علينا إلا فيديو نادمس يورث الخط العثماني. فوالا كونستانتين امبريميري دو لا مان دو رue واقي كونستانتين امبريميري هاكي. Voilà, signé le 15 juillet 1875. Ça fait شحال قاعد في سنة كراني 4 سنين. Signé El Mekki Ben Badis, Cadi, قاضي de la ville de Constantine, membre du conseil général de la province de Constantine, s'il vous plaît. شوفنا ساق ندور هذا انت ما ينقذ مهنيس تيخرج مهنيس ترى en 1875 يخدم البروجي شكا فابرا تاكي وميتي شكا نديرهم ميتي شكا وهذا مشيتك مصر louange à Dieu, louange à Dieu, alhamdulillah. Nous savons et connaissons comme un fait vérifié par l'expérience de chaque jour que le gouvernement français n'a pas de plus cher désir que de voir la prospérité du territoire algérien et l'augmentation de sa richesse, voilà, et que le but qu'il poursuit est la mise en valeur des territoires et leur peuplement, l'ouverture de nouvelles voies, l'amélioration des anciens chemins, les facilités fournies aux voyageurs, commerçants ou autres, et enfin l'assimilation entre les deux peuples musulmans et français. On dit la famille qui sont pour l'assimilation, c'est des assimilationnistes. On dit على الخير ونرمينا كل السلمان. ومن بعد شنو شعب الجزائر مسلمون. ومن بعد شنو هذاكي وكي كورا يورات والناس هاكي المكية كيا باش نقاباش هاكيا. وكيس كان اللي فرازيك استخدم وكل Chiata même dira. Or, il est incontestable qu'il résultera de tous ces efforts un grand avantage pour le pays, que la terre sera mise en valeur par les plantations et par de belles cultures, que les musulmans prendront modèle sur les Français. Voilà, les musulmans, ils ne connaissent rien. كل شيء هدوا الصغار الروميين يستعرف ذاك les musulmans c'était zéro. Donc ils نتشاهدنا القضية كي نسلم كي بن بدي سلم كي et les fréquentants amélioreront leur procédé d'agriculture et qu'une transformation s'opérant chez les Arabes deviendront savants. الزراب كيصيروا نزريا اش كنت تكشنو دار داك الزراب. D'ignorants qu'ils étaient, ça fait l'un de et civilisés est celui de grossier qui se trouvait.
Bon, la guerre générale, ces modifications entraîneront avec elles la paix. Les populations vivront dans la sécurité pour elles et pour leurs biens. Le bonheur sera général et la subsistance de chacun se trouvera assurée. Voilà tout là. Malheureusement, le gouvernement ne s'occupe. Malheureusement, le gouvernement ne s'occupe pas d'une chose très importante, d'une affaire de la dernière gravité qui vient entraver complètement le but qu'on se propose et anéantir les progrès et les résultats de tant d'efforts. C'est comme un poison mortel dont aucun remède ne peut combattre les effets délétères. C'est un poison, hein? La civilisation qui est... Ce terrible fléau, c'est qu'un grand nombre d'habitants de la campagne en Algérie, voilà, n'ont d'autres métiers et d'autres occupations que le mal. Ils ne font autre chose que de ravir les biens des gens et attaquer de nuit leurs propriétaires, dans les douars, dans les villages, dans les fermes isolées et ailleurs. Ils attaquent. Or, sous le gouvernement de l'islam, or, sous le gouvernement de l'islam, les voleurs étaient punis d'une façon exemplaire. Deux points, deux points. On les mettait à mort, voilà. On les frappait de la bastonnade, on les mettait en prison, on leur coupait les membres. Monsieur le Mekki. Aussi était-il tenu dans une crainte salutaire par ce châtiment. C'est-à-dire, dans les premiers temps, ils étaient soumis aux décisions de l'autorité militaire. Hein? Et ces décisions indépendantes de toute règle légale. Rappelaient en partie la manière dont les voleurs étaient punis sous le gouvernement de l'islam. Aussi, les voleurs étaient-ils de même maintenus dans la crainte et la terreur. Ça fait toute sa vie dans la crainte et dans la terreur. Mais تحوس ماذا قلت لك هذا الشيء قد تحوس صوت شو تبغينا ما يتشكر قد تحوس شو تبغينا ما يتشكر. Mais depuis qu'ils ont cessé d'être soumis à ce régime et qu'ils ne se sont trouvés justiciables que de l'autorité judiciaire, مثلا شي قاس كواش من اتخاذ الشريعة ياكي زعما من هاك تاع الشريعة هذاك وين se trouver justifiable que de l'autorité judiciaire appliquant les articles de la loi répressive tels qu'ils sont dictés dans les codes, soit par la police correctionnelle, soit par les cours d'assises. Ils n'ont plus réfléchi sur les conséquences de leurs méfaits. Et reprenant toute confiance, on cessait de craindre ce qui les faisait trembler. Voilà. Ils arrivent donc qu'un voleur condamné plusieurs fois successives à la prison ne recouvre la liberté à l'expiration de sa peine que pour recommencer ses méfaits. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus que ces punitions dictées par les lois répressives des 10 codes ne s'appliquent qu'à des populations honnêtes comme celles des Français. Ça fait que ce n'est pas la loi qui est c'est هكذا روميين سيقراو كاع كين les arabes ما عرفتش نسمع les voleurs كاين سيقراو قاسني لوا plus dur الشريعة سيقراو appliquer الشريعة زعما شافوا سي با. C'est comme si les Romains qui sont humains ou qui ne sont pas humains. À des citadins dont le seul but est de vivre tranquille en jouissant des bienfaits de la paix, tandis qu'ici, c'est à une
nation entièrement adonnée à ces usages détestables et ne vivons que de méfaits qu'on a, qu'on a à faire. ترى وقيف كيف قيمة يوث مهنيس لا ثمهنيس ها عرفنا كيف هي الدار لا ثمهنيس يسون ميزيلمون شنو كيف قيمة. Aussi est-il résulté de cette situation une augmentation énorme du nombre de vols et des attentats contre les personnes, si bien qu'il ne se passe pas de jour en Algérie qu'un vol ou un assassinat ne soit commis quelque part. Ce qui fait que tout le monde, français et arabe, vit dans une inquiétude perpétuelle. Il faut lire entre les lignes. Il y a des sous-entendus que tout le monde, français et arabe, ça fait oui, ça fait que je sous-entends les cabines. Français et arabe vivent dans une inquiétude perpétuelle. Ça fait قضية غير انت الوحوش هنا. Il est aussi résulté de là un grand encombrement dans les prisons, une augmentation considérable de frais pour... Ouais, c'est vrai, de قد نشبي حاجة نظن. ترى دوش نقابش واقد راه دوش نقابش يا روميين تخممنا شويه تجيني دي الساكون انت يا ريت نلبي صالورايا. Il est aussi résulté de là un grand encombrement dans les prisons. Voilà, encombrement dans les prisons, une augmentation considérable de frais pour l'État, être même l'État, et un travail excessif pour les agents, être même dans les agents de la police. Voilà, et pour les membres de la magistrature, les juges, les avocats, nous tous sans aucun profit. Ça fait sans aucun profit. Et mais tous les impôts, les impôts sans aucun profit. Mais sans aucun profit. لا تكشم ذاك دوش نقابة شوية توامن إذا ديش من بعد صافي شو كاين نيكون كومبرمون دون لي بريزون كومونطاسيون كونسيديرابل دو فري بور ليتا تخمم فرنسا خير ما تخمم يسمورسيس غير والو تمورسيس un travail excessif pour les agents de la police, les membres de la magistrature, voilà. Les faits ci-dessus étant bien constatés, déclarant que si cette situation demeure la même, personne ne pourra réaliser de profit et le pays ne progressera pas par la colonisation. Voilà. Puis, mais de toute autre manière, résultant d'avantages généraux. Ça, il est pour la colonisation. Et que le pays ne progressera pas par la colonisation. C'est normal, c'est les esclaves, c'est normal, et les colons, les colonisateurs. En effet, l'homme qui est fatigué par les travaux de la journée et qui la nuit ne peut dormir d'un sommeil tranquille étant sans cesse tourmenté par la crainte, de l'attaque des voleurs ne peut conserver la santé. Des transes dans lesquelles il vit suffisent pour lui donner la fièvre. Il y aura d'autres rives. Voilà, c'est ici. دير في شويه شويه من الراديو شويه من بعد الراديو تالمون كاين كاع كيسنا في المليح وهادي قراوات راني رايحو. Dans ce cas, bon, il y a entre deux tirets, c'est-à-dire lorsque les voleurs tentent leur coup, ils trouvent leur victime endormie ou éveillée. Deux points. Un des voleurs, c'est comment le voleur procède. Tellement de choses, il y a donc tu verras, comment les voleurs procèdent. Un des voleurs se détache du groupe, se montre et attire les chiens, c'est-à-dire quelqu'un plus loin. Les chiens pour les occuper au loin. D'autres se tiennent armés auprès du propriétaire
دونك وكانوا بعض في البروبريتير ني باب الخياني نعرض باب الخياني إنك شي في مومون لو تي نكحال كنا هنا. Et pendant ce temps, le reste de la troupe s'occupe d'enlever les objets de valeur, les bestiaux. Or, notre opinion est que ce mal affreux et cette situation si préjudiciable ne cessera que si le gouvernement français édicte une loi particulière. Aux voleurs de la campagne qui agissent toujours dans le double but de vol et d'assassinat. Les tribunaux et les cours d'assises appliqueraient cette loi dont les dispositions seraient les suivantes. نشوف الدنيا باش نقابش سما باش نقابش بوليان واش مقابش نقابش نكوني ذكي سي لو لو الا واش نورمال الا واش نقابش ها نتوريك الشمل عندك ني بغا ياكني دير اسم الزيت دير اسم الزيت الزيت راه الشمل يد عندك là, en prononçant la peine, le même jugement fixerait toujours l'indemnité à payer par le voleur au propriétaire pour ses biens. Donc, un voleur né, on a le propriétaire l'indemnité. Mais les gens du droit de l'inculpé seraient rendus responsables des dommages accordés si ce dernier n'avait pas de quoi s'acquitter. مو يسالس وسيخلص واقي تدرت الدوار لا يخلصن تدرت مني تدرتنا يخلصن le montant de la condamnation تدرت واقي ما يدير شهر تحسب نو كشويه الخساره شويه بليس تفضي فرج جيستيس مثلا مزمر راه نخلص تخلص تدرت ماشي ما يخدم هكاكي نعاود واش نقباش نعاود يقد قارم اونطر لي لينيا واش نقباش وكي عداكني واش نقباش تدي الشماث اوبليجي تدارتي كي تتخلص تتخلص اش نخدم سي تساوت اتوان انت تاسني فولور اللي تحبس فهم ما يتمثل وكي واش نقب وكي الشيطان وكي سي لو ديابل اون بيرسون. La même loi disposerait que le demandeur sera toujours cru dans l'évaluation des pertes par lui faites s'il est reconnu qu'il y avait possibilité qu'il fût propriétaire de ce qui prétendra. De même, il sera cru lorsqu'il pourra affirmer qu'il reconnaît les voleurs, le propriétaire, c'est-à-dire, sans qu'il soit contraint de produire des témoins. C'est-à-dire, le propriétaire qui m'écrit ما يكرهك باب الشيء يجي ترى ماشي كنظهر رومين غادينا جماعة حتى ثبورتيا روميا لي كولونيا حتى ثبورتيا روميا نفس السفارة يا ربو بنني قدانك يا روميا سانك شيطان كي القاضي اسقى القاضي جماعة البشاغة انا شيباكي بروبريتير تيريا ما جا من تسا هكا لي دون لا ميم بوزيسيون يسا ياك يسا تشهور يسا المال يسا تفضل قارون غير ومين النيز ما كي سماح بوكي فوالا الا خاصو وثائق خاص يبقى تيموان زعما شي يتشتش ما يكرهك باغ اكزومبل شي يتشتش ها كي دياود يحبس ما كي دياود الكيان ما كي دياود كنا هادي قال فلاش يبطي فاسيلمون. De même, il sera cru lorsqu'il pourra affirmer qu'il reconnaît les voleurs, sans qu'il soit contraint de produire des témoins. Voilà, chose qui, dans la plupart des cas, est impossible. Il arrive souvent que le voleur étant bien connu par les gens de son pays, est caché et protégé par ceci. Quelquefois, les gens n'osent pas témoigner contre le voleur, dans la crainte que lorsqu'il sortira de prison, il n'ait à encourir sa vengeance. باش نقابش واه راه مين شاريك لي جدي ياكي واكي بغاش نتشم كوت كوت والله هذيك الساعه الله هذيك الساعه فيغ السيتوينس. Il faudrait aussi
que cette loi contient une disposition condamnant à la prison perpétuelle ou à la déportation de récidiviste. نحن نبغاو ترى ويا شنو كنت يشرحوا كلي شنو كنت يهضر الكزرة بلا قاعد يهضر لا ديبورتاسيون خاطر نغض يومن وات ديبورتي يو تيشرح الكزرة بلا ديال هذاكيا ديبورتاسيون تنتو لا ديبورتاسيون وكاين تقرا لنا لا نوفيل كاليدوني كاين وكاين مساكن ديوسنا هذاكيا اون بيليريناج وسندوزون تاع ثمورة الجدود نسل هاتورا هاتورا برود البغيس ديبورتاسيون Or, il ne faut pas croire que pour cela, le gouvernement pourrait encourir un blâme ou une approbation quelconque, ni que les musulmans sont toujours opprimés. Au contraire, cette façon de punir les voleurs de la campagne serait très profitable et les autres empêcheraient de commettre de tels actes. Toujours il insiste. Il va y appliquer Sharia. Il n'a pas le courage de l'appliquer, mais il se met en main. Toi, tu le mets. ماشي روميني علاش لي بلي ديكر اسمي حركيا اما كيفاه ميم ديكر انا ونخدم المال انا ونخدم الملاطش لي حركيا هاتورا يغير رومين سي ان انسترومون رومين يرسل سي ان انسترومون دلال باش يستخدم بروجي كيساق كذامنيس ماشي كان دون سون سيرفي سات كذامنيس سانتو كلشي من كذامنيس الشريعه ياكيا الشريعه كي صدير ما السبب الشتوى هذه خلصني هنوس خلصنا هنتوالي على ربي سعودي تنتوالي خدمنا الرئيس شاك نبيل يدخل لافيون يروح مونتي كارلو يروح لي كابار يروح يوا المسكين هذا ياكل تاخذ بيسنا في اللوطه سيكتمنا كلشي وانت ولا وكي سون تري دونجورو هذا كي نبدا اون كونكليزيون ونا ثاكي المكيه واش نقا باش يساعد البروجي نس شو يخدم إلا قاس انسترومون لا وين انسترومون ما كاين يومين حاش ما كاين ديباسيتي الواقي ديباسيتي تو راه نستخدم باش ابليكين بروجينس بون il au contraire, cette façon de punir les voleurs de la campagne serait très profitable et les empêcherait de commettre de tels actes. Voilà. C'est ainsi qu'ils étaient traités sous le gouvernement de l'islam. Qui sera il va dire un califat caché sous la couverture romaine. Et cette pénalité est conforme aux prescriptions de la loi musulmane qui se confond avec leur code religieux. الجزائر المسلمون من بعد ce serait donc au contraire montrer du respect pour leur loi et leur prouver qu'on la tient en honneur. De là applique une pénalité conforme à la religion et leur religion. Voilà. Et en poussant les choses au pire, si des jugements sont prononcés lorsque la culpabilité ne sera pas parfaitement établie, et qu'il y a des punitions injustes pour quelques individus, cela est parfaitement admis par les jurisconsultes des premiers temps. Ils se sont basés sur ce principe dans leurs décisions, estimant que cette mesure était commandée par les situations pour remédier aux maux de violence que tout avait à supporter, et jugeant qu'un bien général entraînant un faible mal était préférable à un mal général. قال معليش ما تغلط القيونه معليش تغلط القيون ما تجي اليوم مسكين كاكي هنا جيستيسا معليش قانون سن معليش قال l'intérêt général prime avant tout معليش يوم مسكين يوم لا هذا يخلص pour tout le monde non c'est pas juste cela est comparable à un corps humain مقكف dont un membre est atteint de maladie et qu'on ne peut guérir et qui, s'il reste
s'il reste aminera la mort de tout le corps. Voilà tout là. Mais il faut que mais قهوة يسال شذار يسمع حاجة أظن نسبة يدعوك تفكيرس كورينس شي قال دونك ماشي المال اللي تصور يكون فكيرس يقال يزم أظن dans ces cas les médecins préfèrent couper ce membre car sa suppression assure la conservation et le salut du reste du corps. Nous allons maintenant exposer les textes de la loi islamique, l'un dans le mille, qui confirme le dire. Il y a des preuves, il y a des arguments et tout. Il y a des preuves. Je suis les preuves qui Sharia. Nous allons maintenant exposer les textes de la loi islamique, qui confirme le dire. وقيت له باش جيستيفي وكي نون سولمون يستخدم يوميا يستخدم لا ريليجيون باش نقى باش وكي هاتو هادي نقى يستخدم يوميا انتو هادي يستخدم لا ريليجيون هنا شي كي يطابليس كو نوتر اوبينيون اي لا بون ها شي قانون في دي تيكست هادي فكنن بلي شي كون دينيغ لوبينيون انو فيكسيو في لها voici en résumé ce que rapporte le très docteur, très précis Cheikh Dassouli, reproduisant les opinions des premiers et plus anciens docteurs de la loi, au chapitre de la spoliation et à celui du vol. Nous ne reproduisons que les passages utiles afin de ne pas prolonger son propre citation et pour faciliter le travail de la traduction. الناش حتى مليح مليح وانا ثقيل المكي وقد ديباس يوك يغيب راه بني لا ربي سودي تواكي ديباس الناش cet auteur dit au chapitre de la spoliation Rouaini s'exprime en ces termes au chapitre de la spoliation Malik a dit المذهب المالكي مالك Si des malfaiteurs pénètrent chez quelqu'un, lui dérobent ses biens, lui volent ce qu'il a chez lui et cherchent même à le tuer, puis que cette personne parvienne, après avoir lutté avec eux, à les mettre en fuite et prétendent ensuite les avoir reconnus ou ne pas les avoir reconnus, la déclaration de la victime fera-t-elle foi contre eux si ces gens sont connus pour des malfaiteurs à donner au vol. نشدكي ماكش من عور تاكل نكش من شي بازون شمالي ولا تاكل ومن بعد قيس نروح هنا قيارة الديكلاراسيون دو لا فيكتيم يناديني فواتيل فوا كونترول مي حنا هنا قيارة إن si ces gens sont connus pour des malfaiteurs à donner au vote c'est une question la réponse est Oui, on doit y ajouter foi. À l'époque du Khalifa Omar ibn Affan, que Dieu lui soit favorable, une affaire de ce genre a eu lieu à Médine. On dit qu'il y a un exemple d'une affaire, l'affaire qui est faite de 1000 ans ibn Affan. Une affaire à Médine, al-Munawwara, de voleurs ayant pénétré chez un homme, Shman, des voleurs ayant une lèvre, lui avait pris ses biens, il avait lui-même blessé, Jarhant. Au matin, il se présente devant Omar. الصباح يروح الخليفة ياكي يبدز J'ai été mis dans cet état par tel et tel. الناس فلان الفلاني يخدم الشيء ياكي. En plus, الناس شكون اللي ينساو. Omar sans imposer au dit plaignant l'obligation. Téléphoner des preuves. Bien, mais il y a des preuves. Il y a quelqu'un direct, sans preuve, sans. C'est comme ça que هاي ولا شي نغ ضحى ما راقي شي نغ فلان يكشم داور قال يكون يجرح غيماني وناس يكون فلان ماشي كي هذاك du fournir des preuves considère les inculpés comme convaincus et contraignés à payer de la victime injuste indemnité. Voilà, هذا ماشي. اش يخدموا الكازاك الناس كان فلان كشم داور يكون لي جرحني يوم نيت
sans aucune preuve. Hein. Fin de citation. اش يخدم واقي با خلصن وكاهني حاصثا حاصثنا payer la victime est juste indemnité. وانتو ماشي الشريعة كيف كاين un exemple. Cet exemple a été reproduit par Ibn Farhoulaghi et autres. On rapporte que Yahya ben Yahya, une tradition du même genre. Donc, l'affaire là, مش ضروري تعرف إن هنا تقصير. ضروري يوم عمر اسمي الله عمر خدمة كون بعد تيحو كان تقصيرني. إن تدوا وإن ظني إن تدوا عنوا خلي قانوس العنعنة إن دوا روح كني. ناش الحفار décide la question dans le même sens de ces noisettes المهم où il s'exprime de ce terme. Jurisconsulte, on dit. Hein? Jurisconsulte. Jurisconsulte, là, il manque le dictionnaire des choses. Jurisprudence rare des choses, mais jurisconsulte. Jurisconsulte. Personne, jurisconsulte, c'est la chose. Il n'est personne versée dans le droit et des lois par un tribunal. On dit, Nand, l'homme connu pour ses méfaits, c'est-à-dire les jurisconsultes qui يكشمن دي قانون يسنن قانون quoi. On dit, Nand, l'homme connu pour ses méfaits et sa malhonnêteté perd la protection de la justice qui ne sauvegarde plus ses droits. Il y a il est malhonnête et tout, il n'est pas protégé par la justice. Hein. Si donc quelqu'un émet une prétention non justifiée contre une personne de ce genre, on diffère simplement nécessairement au demandeur. ما توسني تشوف خاصو يخدم على الشني يروح ينادي الفلاس يبطل طاف ديريكت تسنكي البيل ولي لي زيكزومبل اللي تاك يا روميان سا لي زارونج يا روميان هني وصل بيزون تخدم تما خاطر يقاضي سي ان كادي c'est encore une appréciation de même nature qui est rapportée par Echeb convenant de Malik. Une femme se plaint d'avoir été violée par un homme connu comme plongé dans la débauche. Et depuis le fait qu'il lui reproche, il ne l'a pas lâché. Et depuis le fait qu'elle lui reproche, il ne l'a pas lâché. Dans ce cas, cet homme doit être tenu de lui payer une dot conforme à la condition de ce normalement. كان فلاش يباطي صح يتواش نخدم الشيني تبعتي داوي اما كان فلاش الشيني طاف خاصو يخدم على يخلص cette principe est observé dans المخدمات والتسدير des ouvrages relativement aux indices résultant de la notoriété. Nous citerons notamment ce dire de l'imam très glorieux Malik. Il n'y a pas de différence à faire comme appréciation entre les parties sexuelles d'une femme et un bien. Il n'y a pas de différence à faire comme appréciation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les parties sexuelles d'une femme et un bien. C'est encore ce qui est proclamé dans Nadem al-Amal. Bon, c'est rare si on dit Nakini. Je ne vais pas perdre mon temps à sauter la guerre. Tu vois, c'est un projet. Bon, en conclusion, je vais dire de l'introduction. C'est-à-dire, un monsieur, il y a un chien qui est
بلي وكاع كي تاكل سون با دي فوايو ها. هي كيستيون دو سيرفي. باب سيرفي خامن سن كسناس نشين سن نغان تنخدم خسر ديك السن. يبال سيرفي برا وكاع كاش نقوس تاكل خدماو لانتروديكسيون دو تنكرة، خدماو التزوار تنكرة 1871 تنكرة القبائل توج القاون تنكرة القبائل ماشي المقارنة ماشي إكس ماشي كراك القبائل خاصنا ليبوكاسي. خدماو لانتروديكسيون كي تزوار تاكي باش هون ديك الشمعة باش هون السناثة لي ديسان تدير يسوي بركازا كي ومقارن المكي بن باديس جديس عبد الحميد بن باديس ولكن يقارن